روشاوی وڵاتی یاکو لە سوودانê هەیە خۆپشاندان تشتێک و حتا نەها چێ بووە شوان خۆپشاندانê dema hefteyekî derbas bûn tevî ku Sudan yê ji welatên dewlemendên Efrîqayê nelîjî lê rêjeya birçîbûn û gendaliyê di astekê bilind da yel vî welatî û da rêzbendiya 175 ya neşefaftirîn welatên cîhanê ye ku ev welat bi vî awayî jiyana xwe derbas dike. Ev hefteyeke xelkê Sudanê dest bi xwepşandan yên berfireh li dijî desalata diktatorya Omar el-Beşîr kirine serokê welat. Sudan welatekê Erebî ye weke me got ku ev birçêtî û gendalî û zêdetirîn wan welatên ku rêzbendiyê da cihê digire ya 172 welatan e. Desalata wî ya 30 salî ya Beşîr ya ku serokê vî welatiye di dema vê desalatê de çi jê têxuya kirin birçêtî hejarî û herwiha gendalî eva sedemê serekî yên van xwepşandanan e yên ku li vî welatê Erebî serhilda ye. Roberê Sudanê em bizanin ka çend e 1,886,668 kilometrên dûca ye. Sêyem mezintirîn welatê Efrîqayê Sudan tê hejmartin. Sêyem mezintirîn welatê Efrîqayê. Li gorî serjmêriya sala 2016 hejmara şêniyên vî welatî yên Sudanê 39 milyon emên habnerin 39 milyon û 578,828 kesin. Serjmêriya sala 2016 ne ev hejmar hatiye diyarî kirin. Tiştê ku herî berbelav li Sudanê eger em behsa diyaneta bikin eger em behsa ol bikin îslam e xelkê li Sudanê piraniya xelkê li Sudanê û la îslamê ne. Beriya şerê navxwe başûrê Sudanê beşekê wî welatî bû. Li sala 2016 ku jê cuda bûye. Sudan ketiye du aliyên rojhilat û herwiha rojava. Roberê em ê behez bikin ku robarê zêdetir ku li Sudanê diçe em ê li ser rawestin robarê Nîl e. Sudan kiriye du beş evî robarî hem beşê rojhilat û herwiha beşê rojava. Paytexta Sudanê bo hin zanyarîne li ser Sudanê paytexta Sudanê jî Xertûm e. Dikeve navçeya ku به هفگهشتنا هر دو بشین نیلا شین و هر وها نیلا سپیکو روبار مزن یه نیل پکتینکو درشترین روبار جیهان نیل ته ناس کرن. باشه. لسال 1956 سودان سرخوبونا خو ج بریتانیا دوی ساله دا ج بریتانیا و ج مصر به دست خست بو اندام ده نتوین یگرتی دا و هر وها کمکارا ولاتن عربی سودان یک شوان ولاته کو اندامند وان دما کو سرخوبونا خو به دست خزجی و حتی سال 2005 اولات د شارع نافخودا بو بنرن د دیروکا هفچرخ یا سودان دا چند کودتا چیبونه شوانا جی ل سال 1989 عمر بشیر کودتایا بسر حکومتا صادق المهدی کو سروکی پارتیا امدایه کریه او بویا سروکی انجمنا بلند یا شورشا رزگار کرنا سودانه و اف 30 سالن سروکی سودانه و درشترین دما سروکاتیه ل وی ولاتن کو 30 سالن سروکاتیا وی ولاتی به وی آوایی دیگه اف آوایی کو برچتی گندالی دوی ولاتی ده هیا زانیاری و هورکاری نو اوا گریدای بو به وی ولاتی و هروها نفچه آوه که جغرافیا و او تشتکون حال سودان چه دبه دبه کو دربه که دنیا لشکری وی ولاتی دبه کو هبه هن هورکاری هروها هر پیش هاتک ده درباره تشتکو سودان چه باروشال سودان هیا خوبشاندان کو تین کرن بگمان دنوا و گشتانو چیاندا امی زانیاری زیادتر و هورکاری زیادتر ده لگل وبن